Assalamu alaikum Jamat at sүйүүчүлөр. Кулун сатууга чыкты. Кыргызчылык экен. Азыр şu кулундун маалыматын алабыз. Жерде кашка түстү экен. Жанар. Ойноп турушу, жүрүшү, мүчө башын көргүлө. Мага жакыныраак жете элеңчи. Кашкасы тоголок кашка экен да жаныбардын. Арканкы эки бутак экен, толук көрүнүшүн көрсөтөйүн турушун. Жанар. Bastırayınca bastırayın. Bak koruldap ketişin. Yaka. Haydan. Südürüp ketmeyiz. Eti attan. Canavar. Canar Bey'e taydı malumatını verince. Ay kulun. Kaç aylık? 9 aylık. 9 aylık. Oğlu taza. Cevi kişi verin. Cemge göngön mü? Cem çöp. Bardığına. Butlar qanday den soluğu? Butlar qanday den soluğu? Bardığı taza. Şişigen yerler yok bu? İşi geçti sizde. Buaları. Görgülü taydı tuğanlar. Kimge jaksa. Ay canlar. Kança var az boyu? 45 geçen. 45 geçeyin. Bu suragandарға өзүңүз метр салып көрсөтүп коесуз. Азыр метр кармап тартканга эч ким жок болуп атат туугандар. Тең сурайсыңар өзүңөр, номерлерин калтырып чаласыңар, номерлерине байланышсыңар. Метр тартып жанынан көрсөтүп коет туугандар, точный бою. Азыр мен деле алып билбейм канча бою бар экенин деле. Жанар Бейке, кулунун баазы кандай? Bunun bazı 75 mi? Кеми барбы? Benim var. Bununla yukarı. Туғандар көрдүңөр, баазын айтты. Кулунду көрөсүңөр. Болду, алып кире бериң сарайга. Кетти туғандар.